Mwaramutse neza mwiriwe, nizere ko mwese mumeze neza bantu mukurikiye iyi YouTube channel yacu. Amakuru tubafitiye nubwo atarasesekara hanze, ni amakuru y'uwitwa Vestine akaba yasezeranye n'umusore wo muri Burkina Faso, umusore rwose ubona ko akuze. Vestine akaba afite imyaka 19 hafi 20, akaba rwose muri kumva ko ari umwana ukiri mutoya cyane. Vestina yarasoje amashuri ye, yabashije kwiga abasha no kuririmba. Ni umuririmbyi rwose uririmbana no bita Dorcas. Rero Vestina akaba yasezeranye n'uwo musore wo muri Burkina Faso, bakaba basezeraniye mu muhezo hano mu Rwanda, bakaba basezeraniye ahantu hitwa Ikinyinya. Ni mu muhezo, nta mashusho yari yemewe gufatwa, nta gufotora, mbese ni mu muhezo ku bw'umutekano wabo. Nkomeza kubabwira ko Vestina yasezeranye n'uyu musore wo muri Burkina Faso. Inshuti yanjye akaba yasezeranye tariki ya 15 y'uku kwezi kwa mbere 2025. Mufata agakayi n'agakaramu mwandike, kuko iyi nkuru ntabwo iragera hanze. Ni inkuru twafatiye mu muhezo gusa. Iyi nkuru yageze hanze gusa, nyine nubwo yageze hanze gusa ntabwo aya makuru aragera ku bantu bose. Nicyo rero mugomba kumenya, kuko iyi nkuru ni inkuru yatangaje abantu benshi. Rero twikomereze n'inkuru yacu. Vestina ni umukobwa mwiza cyane witwa Ishimwe Vestina, umukobwa w'imyaka 19, akaba aririmbana n'uwo bita Dorcas. Dorcas ni umukobwa w'imyaka 17, uri hafi kuzuza 18. Nawe aracyari mu mashuri ndetse baranaririmbana. Aba bakobwa ni abakobwa baje muri 2019 muri Covid, baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Bakaba rwose ari abakobwa bakunzwe cyane hanze y'u Rwanda ndetse no mu Rwanda. Ahanini ni hanze y'u Rwanda. Yarangije amashuri ye hano mu Rwanda, ndetse ni mu gihe cy'umwaka, ndakeka yuko nta gihe kinini gishize. Uyu mukobwa rwose akaba yarangirije hano mu Rwanda, akaba rwose tayari yiyemeje gusezerana n'umunya Burkina Faso. Ubu ngubu rwose umuntu wabasezeranyije bikaba byatangiye mu masaa 10 y'umugoroba tariki 15 z'ukwa mbere 2025. Gusa iyi nkuru ni inkuru rwose itarasakara hanze mu gihugu cyane nk'uko abantu babitekerezaga. Gusa kubera yuko basezeraniye mu muhezo, nta muntu n'umwe rwose wari wemerewe kuba yafata kamera cyangwa telefone ngo arafotora cyangwa ngo abafate video, kuko ababibujije n'abita ku nyungu bwite z'uyu mukobwa. Noneho Ishimwe Vestina ndetse na Kamikazi Dorcas ni abana b'abakobwa bavuka mu karere ka Musanze. Rwose ni abana bazamutse neza mu bintu bijyanye na muzika. Ni abana rwose bakunzwe no mu ngeri zitandukanye za atari bake hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka rero mbabwire ko Vestina ndetse n'uyu munya Burkina Faso basezeranye rwose mu mategeko. Basezeraniye ku murenge bateye igikumwe mu irangamimerere hano mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa ntibiramenyekana niba uyu mukobwa Vestina bazabana hano mu Rwanda cyangwa se bazajya kuba muri Burkina Faso. Gusa amakuru dukesha ikinyamakuru Igihe, gusa nacyo ntabwo cyayatoye neza nk'uko abantu babitekerezaga. Aya makuru rwose ni amakuru yatangaje n'abantu baringaniye. Gusa amakuru ari gucaracara hano ku mbuga nkoranyambaga, gusa ntiharamenyekana abantu bayakwirakwije. Gusa njyewe nari nibereyeyo, gusa ntibatwemereye kuba twafata amafoto cyangwa ngo dufate video. Gusa
Tuganira na Vestina bavuye mu nzu y'amategeko, aho bari kurahira cyangwa gusezeranira. Vestina yantangarije yuko bashobora kuzakora ubukwe imbere y'Imana wenda nko muri uku kwezi kwa gatatu, 2025 z'ukwezi kwa gatatu, tariki ya 12. Ushobora kwibaza, uru rukundo rw'aba bantu rumaze igihe kingana iki? Vestina yantangarije yuko urukundo rwabo rwatangiye muri 2020, rukaba rwari rumaze imyaka 3 hafi 4, gutyo bikundanira, none bakaba biyemeje kwibanira akaramata. Vestina akaba yantangarije yuko yari afite indirimbo ari gutegura muri ino minsi, ariko biragaragara yuko ibintu biri gukomeza kugenda bibyara ubuki, amata ari kugenda abyara amavuta. Byinshi birebana n'uyu muhanzi nyarwandakazi uwo bita rwose Vestina, ni ibintu rwose kuri we wenda yifuzaga mu buzima bwe, n'imyaka ndetse agezemo irabimwemerera. Rero uyu mukobwa rwose, ibi bintu ni ibintu byatangaje abantu benshi. Andi makuru rwose ahari ni uko Vestina kwiga, gusezerana, tugarutse kwiga, kuririmba ni ibintu rwose yafatanyaga. Andi makuru ngiye kubabwira ni amakuru y'uko mu rukundo rwe n'uyu Burkina Faso, ni urukundo rwose, ni urukundo batigeze bagaragaza, ariko kuri ino nshuro urukundo rwabo amakuru yageze hanze twayamenye, ndetse rwose abantu mwese amakuru ndakeka muyamenye kandi abagezeho 5/5. Mbashishikariza rero bantu mwadukurikiye, bantu mukunda Vestina, mudukandire subscribe, musharinge ino video abantu bose bayibone. Ndabakunda cyane kandi mugire amahoro y'Imana, muzasoze uyu mwaka neza, muwutangire neza.